INP Mizo Channel ngai thathin tu Songate in zain chipai ule September ni thum inrin ni ania ton tum chu Ukraine invasion nuwa China economy din mun thlir na atangin bulkan tran le photanga US election le Middle East lam Black Sea tuipui lam kan phang thuak don nia China rampon lama infrastructure development plan le investment atana sumpek chua zongzong hi Belt and Road Initiative BRI atanga chuak ania China Ministry of Commerce data atanga alan danin kumsang ni le somni le pahni kumchan vechunga BRI yen China rampona sumapek chua hi 11.77% zatin atlat niya mani kumsang ni le somni le pahni voin thlengin Russia Sri Lanka le Egypt rama China investment engma mutura la omlo tin China then omram Pakistan apo China investment hi za somnga le paruk zetin atla niam to sang ni le som ni le pani July thadata atanga landanin China atanga investment dong tam berchu Saudi Arabia ni in Fudan University Green Finance and Development Center chuan soi China Ministry of Finance in Tarlan danin BRI hian kumsang ni le som ni le pakhat kumchan vekhan US dollar billion somret le pali point pani apechuaka kumin sang ni le som ni le pani June thleng khan US dollar billion somsari le pali point pasari pali apechuaka ni kumsang ni le som ni le pani kumchan vechunga Saudi Arabia in China sum adon hi US dollar billion nga point panga ani China Belt and Road Initiative hi kumsang ni le som pathuma President Xi Jinping ana din khani in voin thlengin US dollar billion zakwal som thum le pahni apechuak to a kumsang ni le som ni le pahnia ero covid wange Ukraine invasion wangjok ni atla niam ta hle ni Financial Times in Tarlan danin Ukraine invasion wanga West Ramten sanction an siam hi China poina bo chengam bik lova Russia rama hian investment hi asiam lo hrimani amaro chu Russian oil alaina sa hle vethunga Saudi Arabia atanga oil tamjok la lu thin kha Russia lama atuan ta zokani kumsang ni le som pasari chunga Russia rama China investment hi US dollar billion zale som ni le pasari atlinga kumsang ni le som paliatang khan poisa in thleng chungchanga in remna anlo siam to bok Saudi Arabia le China hian in lai china tha an nei chome ka kumsang ni le som paruka comprehensive strategic partnership an zia kha aparful chhota hle maya kumsang ni le som pakwa khan joint military exercise an nei nge Trump le Mecca Republican te hi US democracy ta na hlo oman ni ti in Joe Biden chuan soi November midterm election a naita a party in be napo boru ka sang chho sot ta hle prime time speech Philadelphia a President Biden chuan extremist durum poll Republican Mecca le Trump supporter te chu American democracy ta na hlo oman niya US mipuin kan nol nga mangaya ni ati President Biden chuan make America great again maga supporter te chu mipui du thlan na pai thak tuma election result pom lo tu te an ni ati bok Biden chuan soizelin zanina helaya karon din chua hian soidu kaneya kan ramro rel na le mipui intluklan na democracy le equality hi beyen a omme kani ati bok Republican Representative Kevin McCarthy chuan President Biden chu changlet vengalin thilman sang chaklutuk le poi khoina thlengte ngai thadu lovin American mipuite asoi selzoka America mamo inpum khatna nolin indai dan na thu achak chuak zokani tin Scranton Pennsylvania Biden a hometown na asoi Democrats Party ta na sumzong tu poll pakhat chuan President Biden malak na mitam takin anlangai changa
kum sang ni le som ni le pali election lo om tura an la thlop du donem ti an la soi thei mai lova kum som sari le pakualai ni to President Biden hian achu to lo an be se ani anti Democrats tana sum thotu donors then khatte chuan President Biden hi midterm election a che thata Senate an la thunun thei chuan thlan le theina chance anei sang don ni in an ngai Republican lama chuan President Louis Donald Trump ne thei an om mel lova Biden an a king ne to kherin arin omlo chuwangin Trump a king turin Democrats hian candidate chak tak an da ngai don ni na lang Republican voter tam zokin kum sang ni le som ni election a khan Trump a chak zok ti an poma Trump an thua ka suk sak te po ni ve mai thaya chuwangin Republican Party candidate Trump an athop te hi an kling chho deuh zela Trump a soi sel tu te chu an tla zel ani keini India ramatang hi chuan US ram chung politics hi kan khet hu klem lova amaro chu President Trump huna international level US din mun kha han thirin US hian khatiang din mun kha nei le thei se ti ero kan du thu sam ani ngeyarin om Red Sea boruak thar Iranin US long pahni aman ta mi mai Karliam ta khan Israel United States in Red Sea tuipuya arukin military exercise an nei fo thu kan soya US research vessel te chu nizani chuang zet Red Sea hian an om toa thla te la in amun ma environment anzir chiang ni nan soi hetianga United States long rule an chetla fo mai chu Iran hian aning ve ta devaniang Iranian long leng rule te chuan United States long pahni an manani report na tarlan danin September ni khat khan Iran Navy te chu Jamaran destroyer hovin counter terrorism mission na yen Red Sea tuipuya an veiwa ka Iranian Navy Jamaran destroyer chuan American military unmanned research vessel khal tu omlo long engemaw zat a hmuwa Iranian long te chuan voi ni lai warning an pe a mase drone vessel te hian an ngai sak du lem lova ti chuan an man ta ne US long te hi soitak ang khan khal tu omlo unmanned vessel an ni hloma Iranian Navy te hian an hlau ru hle ni nan soi a chan chu mun puilama tanga US Navy in a control ani mela research vessel an ni na in mel malaka inveng thei tura thuam an ni ngeyarin oma mihing indoor pui tur om heklo pong pozuam chi chun ni lo to pang Iranian Navy ten US drone vessel an man chan ber chu Red Sea tuipuya long chi rang anti boyan hlo thon wang ni in an soya long te an kalliam nuwa US drone vessel te hi an chhuale ngalani Iranian Navy chuan long pani an chhuah lai video thalak anti chuak nge US Navy chuan hemi chungchang hi thu chhuah siamin an soifia ve ngala tual chung hun bichiara September ni khat tlaidar ni khan US fleet pangana chuan Iran long hi ahmuwa an lamron pan zelin tuyatang chuan an la chhuak ani ati US drone vessel te hi US destroyer USS Nitsi le USS Delbart D Black tenan control ni in Red Sea hian an omvea boina chingfel turin anin pepop ngalani ti chuan September ni zandariata Iran Navy chuan a chhuale ta ngalani tin September thato po khan Gulf tuipuya Iran le US Navy te hi anloin machon to boka Pentagon chuan hemi chungchang hi soin Iranian long chuan US military drone vessel amana chu vele US chuan Navy patrol boat le helicopter te atir ngalani US fleet ngana Central Command in soidanin Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy long Shahid Bazir chuan fitsom ni le pathuma sei sail drone explorer unmanned surface vessel USV chu anuk chuak lai an muwa chu vele US Navy chuan USS Thunderbolt coastal patrol ship le MH-60S Seahawk helicopter an tir ve ngalani dar karli nuwa Iran long chuan boina dang siam lovin
akal san vele maya US backup team te hian Iran long hian nang man chia lo nge an thlen mai na local bo tiero tarlan ani talo kar khat chungin tum ni lai mai hetiang bo ruak hi thleng man ta a US hian red sea chu san mayarin omlova Iran point US kuta pek mai chu atum biak lo ngei bokanga bo ruak dang a ombel zelarin Islamic Republic News Agency IRNA chuan Iran Navy thusoi asoi chon danin September ni khat khan Iran long leng rual ten long suam mang pirate te an dang thei ni na soi suam mang long pakhat chuan ral thuam keng mi som pani phurin Iran sumdong long Bab al-Mandab chu apana mase Iranian destroyer Jamaran an pu vele an kalbo ta ni August ni som zan po khan Iran long hian Islamic Republic long bei tumna ati tol sakto ni in Iranian Navy commander chuan a soibok Iran Navy Rear Admiral Mustafa Tajeddini chuan Red Sea tuipuya Iran sumdong long tengen na angin Iran long leng rual te hida anniya long suam mang te thil tum tam tak a hlo champha veni ati kum sang ni le som pakhat chung khan Somalia long suam mang ten Gulf of Aden vel hi anti buaina sa thei hle khania Red Sea le Suez Canal hi long kalkong poimo tak ani miu maya Iran Navy point buk huar tum vetani amaro chu lelama chuan Iran Navy thusoi hi adik ngeyem ti hriat ani chia lova US laka mai phi finan suam mang chumchang hi asoi ta mai ni te poina ngai theyanga US long rualan om renga ral thuam keng suam mang te tan muna om don lo Iran hian US long te ma chon tur Red Sea tuipuya patrolling nei anga hriat adu lova pirate te asoi kai tamai ni te poina lang Tum ni lai chu US drone vessel ati boy to a chun zom zel donem kan thlir zel photanem chu khati zong kha tun tuma international news le politics toy te kanan soi thei ni le mai sela ngai thatu zong song te in chunga kan lo me